Assalamualaikum guys. Okey, ini ada update latest version dari iFix yang mana dekat sini kita boleh nampak ada satu button dekat sini. Kita boleh direct terus transfer kripto kita ke username member-member lain, ataupun kalau kata kita ada beberapa account, kita boleh kumpulkan semua kepada satu account. Tak perlulah nak withdraw setiap satu account, sebab sebelum ni kita withdraw daripada satu account dia charge $1. So now kita boleh kumpulkan dan withdraw hanya dari satu account sahaja. So macam mana cara? Dekat sini kita pergi withdraw dulu. Okey, dan kita menuai dulu hasil dagangan ni. Okey, now ada 19.72. So apa perlu kita buat? Kalau sebelum ni kerja kita withdraw direct terus ke exchanger ataupun mana-mana wallet, now kita boleh klik ni, and then kita masukkan username, and then dekat sini amount kita masukkan, full amount pun boleh. Then kita klik transfer, then kita masukkan OT complete. Okey, transfer sukses. Yang mana transfer ni terus pergi ke username ni. Inilah kelebihan dia dekat iFix latest version. Boleh terus transfer kita punya USDT ke lain-lain account.